to my daughter. Or brenn tú a staire? Yeah. Well, brenn het íist. Knock it tú. Insulating tape. Oh, ho gaí mór lei heile sé tionsnúh scorisna tá síana. Well, it's not sellotape. Cá will she? Tá sí me cheanna hain. Jason, dín depid! Slán go fóil, huh? Slán. Jason! Seo, gan á hallan amsanna i hynny bach a céipar sear siúil, dín depid. Go manage agart, Sarah. Go mai, is to hen? Aye. And will Sean and Shin? Oh, Neil sé. Oh, nach ro. Can't color, Sarah. Got a meal mahagad. Slán? Well, seo then is seo. Slán. Hiya. Really? Nish, an douche. What? Ní tú cénta cén douche a fes at fós? Well, be couple of smain of them. Mas smain about their teddy bear. Jesus, Bernie. Well, actually a real cute teddy. Tearna Nish is come a cecho cute is atá teddy bear. Ní bheith mór an simig sémas agus a lehétí an. Well, cute fi hamper. Ruchas asach. Ó agus chum bheith team crí a gailín. Jack, will him brainwaves atsa? Brainwaves? Tá seo be grachtá drá, de áras na seandaine agus níl burning an an smuoin ar hús fellúnach. Oh yeah, well, it's equivalent on dosha chonig my Sainsbury's Hall of London. We sort supermarket sweep Baviana, what is that? Niels, a chinish gon fi. Right, okay, fang vekma. Oh yeah, you see, on dosha Viana gma chéad a motor, rit timple a shopper, the supermarket trolley agus a raura de chaistachan. Oh, a chosnach sé sin bam. Na, ní chosna, you see, ní lege ach shaska second na yilma. Agus tá fiber one elan? Sure ní swing á le cut san áte gan trocht ar trolley horts timple an. Yeah, well, ní go a dhéanana scála chomórsin is féidir a dhéanana í slúla. Cechuí? Well, Kish on outside night trolley, right? Agus an sin, a class of achán ná, an urgin rudí a chunar it's just a gish on it agus is féidir ach, má hit an rudí into machas, well, tá sé cáite. Oh, yeah. Agus déitach mit púcí nach ar chomá. Yeah. Yeah, bach sé sin éintach. Fair play to Jack. Sin an douche fes anmar sin. Tug am an bully. Jack, beir lína cheannach womenis. For look. Níor grúma sé dús riamh. Well, ní bheith said. Beidir an orsa. Okay. Good to man am sé slim a lucky number. Cad sin? 30. Níl tú ná ríre faoin dúise. Dálaí ar Eileen. Paiblicht atá. Gustásta den dúla te Eileen I baiblicht. Mátá sé go má. Paddy, can tú lína wem? It could be you. Céad an dúis. Well, supermarket sweep atá. Bei seaca second riocht timp le siúpa. Agus nervdí chaisach cisan tá túná. Ceir am síos, lína bháin. Tá mas gur aige do bhhaile ars na seandaine. So, Faddy, ceir a cheapan tú faoin dúis? Go brá, ha? Go machad. Sí. Tocht lína chuma fair play with Bernie. Éintach. Sí. Gramad. Well, an go amach, ha? Fáilú tá Fedri, bháin se. Á Freddy, Tóbi wim go díra. Áhaid in haig. Se mu sé Johnny go le cogur
Get a hard jaduna, vi me henigus Angela Fanna. Sulam nach ra in Jackrachti agi? Ja, tabrona me. Vi sa chain. An diggin to. Oh, chicken. Should be Benyart chance in the yellow, na? Ah, I'm a kin tell martion. Well, slán. Gohalin. Oh, seach fearr le spáin le tunis a bharnaí. Haig. Chur de lábh de fóca, mar ecinn tú cúis mátán, agus ní bhéon gáanta spín chéirte. Oh, Kylie, that's just a call, na? Nach ar a rialtas tá cuaram na seanaí na déanchaí. Gur amachagad as ag tachtasteach. Has they rum lordslad for other kinch táhachtach, for meg fannachtart. Hon Eileen, ni rawis kun great geri bula dom. Ag táhasagad nach féidirnat siúlasteach ca bí amas míon leat. Look Eileen, is only ihe daibrig me mel, is come a céin am a hagamas jack, agus will meg fall mo cuid Aberdeen. Agus an will. Ní rág tú an tuairis cuine jónta sí teach ag an fós. Bheis cumai ag an gléocha carar an údras mé féin. Ní lein baint agad a leis, fág fúmsa é sin mócan ósa. It's going, yeah, just with the end of it. Oh, hi, Liam. Freddie and I are going to the country for a drive. Would you like to join us? Yes, you must. I'd love to, but I promised Robbie I'd help him in the cafe today. His name seems to have slipped my mind. Liam. Oh, yes. He puts me in mind of a young Tony Curtis. Such an interesting face. You're a song girl that I give you to the brand. I was just telling Demeter how alike you are to a very dear friend of mine. A wonderful mixture of youth and innocence. As I said to Tony, these are your assets, my boy, these are your assets. Oh, and I am sure they are not your only assets. You quite ready, my dear? Bye-bye, boys. Tá méid fés a gur cosúla Freddie méidir méid níos mar simach íon. Ba ceart tu go le steachas air a thuirt go do chu customer I chuna be. Are you sure? Seach má coffee chuirtí sam rá ná fear. Rís an dhéanfá sin le bhil. Tá orm go amach nó méid bheg, nach cuioinech le goúh me le pe. No. Well, me go le gefa gefuist. Le mé leis pá. A seachan. Go leis céan. Tá níomhar I siúd in nach bhfuil? Tá. Master an ceart faoi bríse. Tá sí có cáileach leis an deabhar máisin. Seans go méid níos fearr as le Agnes. Ach ní féidir a dínta na áran is hééis go inéad an cóla bháim. A bhfuir tú cead an job a thuirt go ríise sa deire? Níl bhór go ddíireach. Oh, well. Anyway, ceapan ggóil ríise tá. Aibrin si go crúgus tá sad haine sí lecho fistrach le Agnes. Well, bheith sin hart a bís. Tá méid fistrach an Olympic sport beag an bán órig Agnes nach meach. Is it fair? Jack? Peter? Chuirt tú gléchar do bháthir fós? Ná thug me nefar goit sin na sin íonna. Ó chuir is gléchar Jack. Ach tá sí gur lát leta. Be fannacht fadar. Bhí me se gála chuir gléchar. Goed bentellen. Gewoon goed spelen. Pentigin is maar mogen doen. Ah, moet je fair play dat je hier. Ah, dat is zero. Hoe dan rond ons te zeggen? Ach, en is waar. Hier aan naam aan het bakken en mij in jou. Je moet een late night zo gaan hier in jou. Dan bakken de late nights dus ja. Is wat. Ah, moet je spelen de late nights dat is dan was. Nou goed, ja, als je kitchen wil nog hoe je gaan. Ceir bhna hiascarí. No, I get all. Na potí íaran sin ceú sé a gébriúach. San údí deula ce harda sé do fós. Úl sa gon potí stíle bhaidní sána na cineám sin bichsad. Becha sin in se? Agus síáinn se a go pátrún sin mar ddíar go bhaintear chuna mar. Ar a hana dhéthe,
Tá mai cinse go de goleor daoine hart an seo. Siúr tá sé dogan níos bháil is le blianta. Ní a sémas in éad. Pagad is cilínta. I rééis í chláide. Tá mis go lís deag nó méidir chu mo an port. Emer! Emer! Call Emer. Tá she T-Jack. I am going to kill her. Hey, no one's killing anyone around here, huh? Fan go juki she a while, it's fed the lot out lay on shin, huh? Oh, Jason. What that car lad, huh? You just leave me alone, right? Jason? Oh, let him be. Like my Susie young Tommel when he cools off. Oh, sé, tuair céad a chinneó. Agus céir tá éimeí an tí Jack ríist. Well, love, I said she could. Tá Jack a coward coonalty for project. Is na chud na sin íana? Jason? Fog bell has sin go lá lána. Gen tá tú an sin? Fi me cynú musta seos. Cyd chiapa? Bei deachart na ghead stór. Tell you what, Kimmel dal a vaseline. Works wonders a sin. Mar híre? Na dir sin? Wa mó? Take me to skillar iad gúnli. Gullin se go mórs, gullin charmsa chomá. O tá brón ar stór. Níor sam wai. Alwn ni heti wam siach met as e pis na meid. Ní hín na comisisin ar scéal a gúnaí mu se. Acha. Dyna me mwy iela sio machan is. Ní'n hon o'n sad. Ac ar honig mwy sydd na droch fe hwnnw i ffyrir o'n hil. Dwi'n am cyn cael ar o'n i'r eisiau der ffad gwtwna. Tata sam ar hwn. And that's as good as it gets. Hey. Níl am te am sa chumar be mar tá tíú cead a chacuí dána le bar fós nachta. Níl sam barna go tainna lob. Fecin an gúil me siar í foint. Stiol mín an chácan éis nemnar tá sé tasta. Oh, sódi. Hello, this is the Sinclair residence. We can't come to the phone at the moment. If you wish to leave a message, speak clearly after the beep. Goodbye. Hey, you loudmouth. You told Noreen, didn't you? I didn't! You did so, liar. Let me go. You know you did. But you're on Slaura. Little Let cow. me go! Stop again, Jason! Emer kirtar sjúlagay. Just leave me alone! Emer! No much attention will on as Tierney entry with Ní skealt a fast ik. Or might get the word. Should I have to Yeah, goodbye. Tá sé sin seo, tá, steach le. Tá sé í bhí chusta. Bháile ten go panín téile. Ó cá beh mar sta le? Léidir go chearí an. Wacht a bhretin is nu. Iste hosa do lór. Ní le caiilín sin na fanach sa teach. Níos foiide tegin tú se. Agus múntu ar scoil, if you don't mind. Ní hé nínt scoil an daoine yoga mi TV. No, go sití siú, derim leit. Kaint foi rein de kwetjie die ragol. Hé nei nisje. A toer tro kompla. Tam misje 10 tasje gebrein or baniwe. Eslop. Sé ora hine, nie het grasa. Kom bij macht foklam loop, dus kunt je sin jenne stel. God, schießen chin. Sa schieß gus tok kaite go tora tam tsartono. Ol doch te, gus tok ait go tin.
Fedi, fáil tú stór. Dígad. Tá me can galí bisí Fedi. Tá sa ten col chola hót ste. Cartga. Dígad. Yes, muid de Fedi. Tá máir díach mis de sa daine má. Tá lápag nach chfuil. Ó, tá cinnte agus táis freisin. Vaseline doet mij laten waken. Nou roep mij net, hè. Brenner, met me gaan aan. Vijf nog. Ja. Met de kastje zeg je soep en bal. Agus brown bread mixer. Leedjes, nog wijtjes. Een rood fiontach sa cinema? Hè? Wel, laat het staan met Craoladh hier. Je hebt mij beter gekocht moet je sterke gaji. Je hoog al geree, bijna wordt schoon. Ja. 10 jaar beter. Het was ook een momentje, ik ga er nog. Het lorry ga je bij nog hele law. Not sure treat. Moet je heen en waan. Maar wel joh. Zo, get mij. En Kevin Garson. Hey man. Kijk. Goed. Wat is ik heb even een schallenus? Let me go to Russia while you're real. Try. Ga Megan Ellie beter. Hallo, Ray. Leg je op het haan heen, hè? Jalt in serie. Die Emily omheen gezegd, Angela. Nu naar Witcher in Jadona. Roig slide aan de eerste bij. Sja. Wel, is daar doe ik dan de hang Emily. Craoladh. Ik trooi van Junior Jadona, maar ik ga nu bij Chance aan mijn kind. Ik ga naar heen. Kan je de schaal wenden. Hine. Tá brónar mar Robbie. Níl rud ag gomága mine. Mar sin héin, níl cheart am bheith pe cortsa. Fog fúm sé. Come on. Hallo. Waarom ga ik gaan door? Seamus, cean a ticket chum lein crunchar. Hala haie. Ar chunar a héimis pí a crack a bheits an. Sí mórnach go fácaí, mar sin bit go bud a henstearnach chun chuisteach ar dúsíntaach sin. Ara beleidir. Hagar aga hamsa go úsmór mar sin. Je nach húnna seachas a choláidir is bhí sédach. Ara seachí dúirte hartta teiciil. Seamus, Thomas gur éige do bhhailú le ha áras na seandaine. Híla go dúir takeíocht chu sin. Tá sé bí heapan is go me sé géidirna listin sin agaí. Mana mu chalín gúil dal múhairt. Is má pí bheith sé bhánach ar a bheith sib sémas a treidir leisteach a seáis go leon chuilteir sin. Bhain í chuireach pontúán Paul de fóca. Het a túrán nach chuide. An pilsin fááid sa. Thanks. Bread mix. Tá fág le movie business chun dolisteach géisrein. No, Neil. Brennan se seg má Bernie, fair pléid. Is cos me pí a chraach an nu. Seo cean mar coppelíne. Éach. Slán. Reading na bottle sin in ish. See she is agus yo make up an cafe dit. All right, lad. I know, Sean, cafe is far across the room. Would Madame care for anything else? Tá brónar an gur mecha cantalach sin. Ach, tá sé mar gasúir Jason agus émar.
Bhí sé do treid le chéile maidin agus chail se go mórarm. Sure, tá sin á dúra. Má ceapnú sin go donna, is siúd sí me héana agus í bháin ar bhí mí dog, beagnar bharm muid a chéile. Actually, níor ahrí táda. An nairn tú níos fáin is. Cheap me gur muid díanana tús nó bag an os an seach. Níl rud é gaibre amach a héasca sin. Cad é laib? Trúpla ar fadla sé teach. Tá me gur Jack a bhil deanghil an bmháir sa go mé socrú cinn ar scéalach. Níl a gaibre bhna. Hello, waiter. Fight tú héna, tá muid ar stalk. Liam, go len seo. Anis. Yeah, ceapan go an ribbe beag echo an sin. Jo mé magnifying glass go bheith mé ón ceart agam. Yeah, the can. Stop it, flick. Big de mís ansás le sin. Agus scoirn tú an rúg ar Freddie Captain. Cad the Captain do read it? Oh, gan doubt. Tá gá le fresh blood, nach 19 tú an sin. Look, tá rud cénig dul amach lá a ní lé eile agus níl an caid an ard go leor. Sin do thuirimsa. Oh, well. Ná habair is nach cuimhan leat an agla bhar rinne Katrina le cólín. Bhí sinú fásach docalach agus mí hiisce. Cheáin, níl tú héan gan locht. Cé fin breisiach le helaí. Tá an táirn ar thug an tortlan han na cuairtemuid. Agus tá deirgoring nach dog sémas chun na cuairtemuid sin agla le cólín. Cé inis? Tastín irisisiúr nua, go lua. Tá sagam. Ar a laiad tá maidir 1 insin faoi sin. Well, look, seo list of criteria done bust. Jarka nua. Ná bach. Is féidir am irisisiúr nua a fiocha me héin sin má híomh den grosa. Eileen, tá túr mí láide agam faoi seo. Fág fumsa é. Sin má grosa. Ha, so tá Willy Wonka in a hanneolaí fi chóirsaí iriseoireachta inis. Bhí am agus I do thuirim sin níor a tad a mícheart le mo chumas iriseoireachta se. Katrina, look. Look, Sean, déan the job hains. Ná bí chuir isteach ar daoine eile. Personal vendetta é seo. Ní hé, agus is maithas tá agus má bhíon an rá céanna ort an seo agus a bhí in millrí go bhfuir tíor. Nach bhfuil tadal le déanna gan marteagaí, seachas bheith i déanna sínan sin cos bhfuil é páistí scola. An bhfuil go ebre go léir déantagaí? Hey, is a boy, Rita, ik wil toe, hè? Bhfuil me le taig an nniuh fedí. Ar bhúl? Nach bhfuil tadal le níonseach dadam? Céir tá gceist agad, Rita? Dínear? An óstán? Deadúna? Nanim dé. Ceir tú smaoinú? Bhí me nádaí han ar a lair taiglam faoi inniuh. Fedí, ceann ar lairtúlam faoi? Bí réisiúnta, Rita. Ní rach fáin ar nós. Cow's date? Oh, Rita, give us a break. Hi, folks. Woman Lima Haitian Scully, so can't make a shul no while, eh? Very maggot. Kechul of form? Oh, come on. Go on, wa. Jack, ar later the water fós. Rita, don't me let Hannah nach roma gonna fall a dang while and that's that. Is niet my girl out for shiny smile, okay? Thanks a million for walking Emer home, huh? Waar dat pionta? Dan mis ik dol she's tea hike. All right. More down, sir, huh? Oh, well, only then row and marching, eh? Well, slán, go fáil. Slán, Paddy. Gwael dyn y siwamo. So siws, nig sgiwti. Wel, ich hort, bram le glan an chance. O, na bych hymri bert. Fwysyn, glan ym eisiau sŵasa. Sio, o gosyn di gi. Gosdach y plan o'r magnum P.I. Siar yn mynd eto wada. Nach da ydyn sgiwet, gys dwi'n blag mi'n teisdiach yn Siad pyntig y brawad. Siar, am wysig Så gynna mystil og marsen ennå. det kef Kan jeg så liv og gøyr. Da skal jeg lage den tamsel, ikke mer det. Ja, det er ikke så Glan ikke så snart. O, na bych hymri bert. Right. Now, fan meg ikke der.
Craoladh, tafrúlan ofantach. Tá sé ceart chun mar ggóilún an ceúireach. Na lelí tar blái. Tá sé fáil. Na cumbaint an na baine muid. Baine. So bhí híd chun stán carta hin. Tá sí frigáil déala. Is tóga gur BMW an céidir eile, ha? Leis an méid airgad atá tú déanamh ar an íscach. Nó, Seán. Tá me fannach leis liquidation sale bhééis an millrí. Thula me go mar coppla chaning amach tíarán. Caiste, leis má isce. Tá go chetamín a cumir. Fan nó go fan go fáinach ní muid garach a snában is líam. Well, ní rá sénig an ála nó hin. No me se hannerid. Ceart an dul an régan tenne. A beidir linn héin an lerí seo. So bhí híd chun stánaí ascreacht. Mu sé Harcííon eile, Harcííon ar fad. Siúr an téan sinking chip a bhí hart an seo le fada na millrí. Tar mar cí nearmach le chéiste agus ní a heasta sé níos céide. Ní féidir nach le chéiste hé nearad. Tar mar ascuil ó dar san náhanna san nu. Thug tú an chun a díma. Gur mágad. No habra, Paddy. No problem. Tá brán ar an faoi rí agus an teach. Tá sé an bhór le faoin na rudí sin, ha? Táis agad? É, tá an. Paddy! Díadach an fearhí me lorug. Chun job beag dhéanam, coppla sibh, nína tucha me. Déananig, gan áras? Má fear. Inis agus Seán imi as bhí mo chusa. Is féidir am cumicínta chuir mar árasa. Well, beg sé sin an handy le haig repayment ar an bhean now agus gachrod mar sin, ha? A chuúla sib an aglah brunne me na ealaí ar a radio. No. Well, níor bhisáil sib tada, bhí se wafasach. Stick to the day job a wash us. Sola mag dis. Ger da halt am hog. Wask da hog. Champrut. Mag dis niet te beter. No, wait, don't talk about your rating, tacht an seo. Sí láine. Ske tá sé capú dhéanam. Brenna, mar me sé rating an sí láin, tá go le tógáil wait ar fad. Agus tású am go gatú cúpla puntas. OK. Jesus, tú te go dócha sí láile ha má bh tí réitiige, s go goisne te leiche punt. Tú all right? Oh, sorry, Michal. Har sí le scaite mar réir.
Tá sí teart an nós an teart an siúgain. Ó, jawl. Ní sé cheán. Fair play good. Blánáine. Má tre chuir isteachan ar itnort, ce bhánach chun tú glúchan na seara? A rein me sin. Bhí me canlaí ar a fón ar air. Mín lóir sí fuid, thar si do bhuirisc. Sníirt me sé dhé leithe. Ní rúma anracha leithe. So much for 5 years in the missions. Hello there. Can I help you? Oh, no. Grand, thanks. Tá sam go sé deach churáine. Ach, beidir go bhar glúchan na seara, sal mai an sin nuas teachtan teagaid. Thir sé seanste bheith camel te síos na hiúca sí. All right. Ceann, what all right? Ceann cid a háda. Cid a chuile tanna, ó campain brilliant té. Cid a chuile tanna ceann, what tú cé? Níl sin de gná recipe, ha? Ní sam beag cid a hál go chach sin ceann. Ó, brí beag goile. What tú ní saoir ceann? Sam beag cid a hál go chach sin. Céf díocht am a ráin le scór bliantagus. Ní sé sé díomhar an gníine. Ní len dochar déinte. Fabróla mist. Becheart chlár cócrocht bheith réidir ag máma. Ó, na bíos a spochar am teachan éirid. Fabróla am ceann. Okay. Sin recipe bháin nach chu si gar riint le chuile gan Hello, wait my Lars Freddie Victor Moshe the Hele. Oh, sorry. Can I speak to Freddie Victor, please? Oh, is he not? Well, you can tell him that two can play his game. Katrina, tá mar leir cúpla a seat switch. Tá sunras cagad ach níl sa saléir domsa gáid a bhúr in total. Oh, just éislam, Sean. Yammer bogatiad. Oh, is your drinking affecting your work, Katrina? Níl sé. Díadach nishlé ma mach na fógaí, rotad a mícheart lob. Ní híad na fógaí an aib. Tosa an aib. Ceaptar go raibh tú ionta cliste sa fóba réir ag mag a faoi ealaí. Ach tá is agam agus fiúta is ag ailín go dtíanana tú fial ar ealaí san agalibh sin. Rinne tú ónseachtaí déan gnó. Look, tá sam go nearna me seoch im héin a réir. Sorry. Ach, just éislam inis. Ah, Eileen. Bhí me dúrach a caint le Katrina an seo faoi expenses. A cheann, tuairta mé na receipt sin goit amacint ach bhfuil láthair tá mé angraithach. Tógan na rudí sin go leor ama. Cuma tá sig dul? Well, tá wadach leg serum. Tá magal shees like cup on coffee agus cunis if you must know. Well, you know, it's just that I feel so at ease here, you know. There's so much positive energy in this space. Space or carty shed. Well, if you are not working all day, perhaps we could watch a video. You know, you have so many of my favorite films here. Casablanca. Kiss me. Kiss me as if it were the last time. Oh, look! Gone with the wind. I'll get it back. I know I will. After all, tomorrow's another day. That coffee's a bit strong. So, what do you think? Will you be free this afternoon? Robbie, am I on here to just cup on coffee with fun? Yeah, calm down. Coffee, Ah, Denisha Dye. Well, how fortunate. You know, I've been thinking about making a documentary about the acting profession. And seeing as you're the most famous movie star here in Ross in the Room, I'd love to do an interview with you. Well, of course. Anytime. Shall we sit down? Sure. Tá sé sin Craoladh. Well, chaite go bhfuil, má tá na háte go ruite. Wonderful.
No, Freddie is even considering casting Liam O'Canila in the part of Rhett Butler. Oh. Imagine amórach, chuir amach ar an radio, aine an bhúteire agus an tam a bheits an brana ar siúl. An sin, caitar sa agla bh dhéanana leis an múteo tróna amórach tar éis an brana. Ó a chailín bhí súlamsúlam. Mana hátain mu sé a dhéanú is cama. Ní hir an airta ach go bháin gur ceap mé go mé ó simagad é a dhéanú. Ach tá go leor ar seoirí eile a bheith sásta an seansa ghlacha. Ó Eileen, na bích éon átííart ba mission seo. Right, Bernie. Well, gach rud ré? Tá. Well, gach duine in seo? Bailigi hart gach duine, tá sé an am don dró. Tá méid irí ar Bernie an ticéid a haringt. Dún do húlan is a Bernie. A rai lad. Piach amach ticéid. Agus sé an bhútear an nniu ná carta a hen iver a tríteag. Who is she, Bernie? Jack Hayes. Jack Hayes. You grew me tadriaf. Costal am heen. You know be ar am rio, scat team ewnish. Marsin, cogarjicus le Jack, agus mila buiacus ta gachtin a hagtakiak dan crankar. Run for antariget ar fad a bailio aris na Shandini. Garamahagi. Yeah, the Freddie Victor Inch her fad. Dúirt an dír go le hána gur máchas le Tony Curtis na bhí se óg. Oh, marsinné. Yeah, agus tá seans go mé pórt mór am chéad gan an eile an se. Ach, Liam. Bin mustache thart. Sort. Go Fort Red Butler beidir. Yeah, sinna go díiricha. Red Butler. Ah, Jackie. Hey, Jackie. Oh. Hey, Jackie. Kidder to Nori, huh? Must be love. Oh. Hey, stud, the hot follower. Noreen, Jack will mother sock market Casanova. Will. Well, need you, so just foga. Oh. Oh no. Nach wil het toch maar Will. Noreen. Wat een kaart. Oh ja. Poor Noreen. Hoe is de groot, ja? Ah, Jackie. Jackass. Ah, Jackie. Jackie. Hey, lads. Romeo. Koepel foto's door this morning. Ja. Goed bro. Kan on, Ellie. Oh, funny. Ik zo ze toch honger. Is je brein is het laat, hè? Ja. Goedenavond. Tá mé se go lá aana má bháile. Má cáile. Emer, Yeah? turn us the project go Becky may, yeah? Okay. You all right, Jason? You know that Emer told Noreen about the necklace. I'll take him. Fi sagan go ra rud aigen me ceart. But said it would be her secret. How did Emer know? Did you tell her? No. No, Jason, I didn't. But I did tell your mother. Oh. You said you wouldn't tell anyone. No. You know I didn't. I'm sorry, Jason. But your mother and me have no secrets between us. And that's just the way it is. Tá mis go sí sa go bhún chníarach dalí an na gluchar bhthir Jack. Well, shooting my sheets, lad, huh? Oh, yeah. My project. Garky, though. Give me that, ball. Okay. Hey. Nish. Hey. And we'll ship core jewellery, yeah? I suppose. Come on.
Oh, tá sé. Tá sé go híntaach, ha? Hello. Hello. Tás a tá sinna ríist. Well, tá sé go deas a cant lets of sisna sela. William na Marahart. Níl. Fanna me is a feidir joffa me líam goit. Líam! Agus cecha bhfuil a gaiirí leat is a feidir? Ha? Tá sela, tá. Seo ha líam is de dhéidir líam. Hello, Ed. Ah, hello, Liam. In Scalawag. Tá mai ceap go mé Portmórum sa chéad gon an eleg Freddie Victor. Ah, was na lag mac díle stého. Agus dúirte go mar áchas le Tony Curtis freisin. Alú ní an nghuiná í réanana hochtúa, bhfuil is het Liam go midí se rálamsa go mé pector James Dean. Srí díide, na sé virde rálet fi sé dílach mar chatsebacha sa bhéalbe. Weim se dat tú tlachtaach. Tá sé Liam. Fadan go me mes máile Ros na rón. Ed, bhhaile tú bhád le chéad réileachs tú bháile? An sé sinna do bháma, Liam. Liam, tríar tú focail mácha is deacham le mám. Má tá tú nána nó, ag go tean chaileach sin séra go mo waslú gónaí. Yeah, tigim. Jason? Yeah? Tá Browner. Frin sin stenoin fin slera. That's on. I didn't mean to snitchach. Bhí Browner nuair nach chóir mé brunta is nó like. Good so. I shouldn't have taken it. Iwa, Iwa? you're me constantly at the silly. Hello, this is the Sinclair residence. We can't come to the phone at the moment. If you wish to leave a message, speak clearly after the beep. Goodbye. Rít ní chéad an se ríist. I bhríd, bhharm sacrú cinnti anna faoití handjack. Tá sé antáhacht a chu híomh sacríthe fádhéir amach am héananig sa chláán. Tásúlam go dtígann tú é sin. Sílam go ben rud a bear ná gáide cos an áil chun na naibe réiteach. Impí mar a bhríd hiach go lua. Gur ma head. So, a nehe se bh jangwal le Jack go fáil. Caiimiid gal a jangwal leis go lua mar tan dú se bhronna tróna, nio? Well, tuirt sin chasús ag mar bhrise. Ba tusa in seo nach trabí. Ag a sé a clog. Yeah. Ceap am hen go mé turnout mai agin. Cai mé rá bherni, ní minic a hagan tú níos le ideas, ach nuair a hagan, bíon siad go mai. An rathas anamh is íontach. Mum, tá Bernie tan of job má racht on siopa. Na chun mé denna beag gearan fwy riamh. Cínse, agus tá go leor amana an agus seo go lása cúpla hin a thógáil waithí. Tá na brains a ligig í bháin is ach le mar rá. Yeah, okay. Formation it looks. Níomhharan na lux ach seall. Beágaitse bheithe caiú ama le daine le brains in anna bheith gal hart le lúdrum an cosúil le líam. Mar a Jeremy Magoni, you can't choose your family, but you can choose your friends. Jaul. Oh, you'll knock it off for him much. May have a gam with your partition in you. I may have Ular which after the names. In you? Hè? Je toe ga je de motor naar het doelen. Gaat je nog maar goed skultje is achter. Nu wordt de forecast bewoorden. Nou goed galen daar sterm galt te doen. Ga snacht dus poster. Het hij galt alleen der is achter de loop. Ja. Ara héimeis, níos se go hálca fáil. Bim sé ráis ré bam loin. Am go leorn sin na couple pinte. Ja, moet je spelen de skille aan ervan. Kom eens te geren tukra. Had er nog later zo. Wacht, toe aan je. No, zie dan. Iemand hog maar. Naast je hog maar koel jullie project in skille. Dus een cheap package sweet for some. Wat is al niet gaan in bagage. Kan je terug om nadoen. Ah, you're gone, Hmm. Here's the sweet on you. Oh, yeah, thanks, Hamish.
Tá nach chance bam sa an cheanna bhfuil. Ní. Jesus, Neil, tas ag brenn róhaid. Go mí mágad se agus éireach an bhí me ar a chluisteánna caibrú ar mai. Bríní beag cafe beit a cepa leor. Bhí mé brenn ar néid seo sa fápéir. Assistant gardener required for local nursery. No experience required. My love a book of Kilbreth Villa. You must be joking. Ha ha ha. So, can't David Bailey got a dinner in you? Publicity shots daily. Don draw sin a shop of football. Tá sé mír le shots a hágáil don Craoladh Ros sin a gas ri hartar an shoppa dina Amadon rohín. Na húl tú leis a chef óidir ríomh de híal. A sin hard bar a watching, yeah. Gur míle mágad. Be mé deanghfuil le a rís gan bhfuil. Slán. Katrina, nuair tá tú déanamh na fógraíniu, is féidir le ólas generálta faoine cuasaí atá ag reachtáil léamh amach cumá. Tóg nóta le a hol. Right, ní amháin go bhfuil post agin de iiriseoir nua, ach cuma le sin tá scéim tréála feite agin ón údarás. Bé cuasa technúil a reachtáil agin an bhí sechuing. Bhálum de cuiire seo amach leis na fógraí eile nniu go bheici mé go bhhaimiid mór an response. An sin is féidir lom aithrí a dhéanamh más gáth. Cear go leor? Sin é. Gáardachas. Oh no! Well, cógáardachas. Tá an páirt aniu agus an isbe de seogad sa Amadána dhéana go téana ó scór a fóbal. Níor na mai déan nó. Níor sa tá nach. Well, an céadú eile bhí cinnte gur an látó bheits an. A pen dochar ní an piece of crack. Come a lot of burnies. Oh, my dad. So, bud a chuí le an rábaí machchad? Se, sinna chaimíonn seiteach ná. Ach tá se chu ládranach. Ní leon tálaíocht a baint leis. Agus ceir dhéanamh sa mar sin? Mise? OK. Ar a géadál síos, rianana na lugaid bhí rá heada. Ar taobh amháin bheith na Brad Pitts, Mel Gibsons, sníad na fine things. An sin ar an taobh eile bheith na Danny DeVitos na short fat and uglies. Cíim ar an Tom Howell searganna, scan an aránnú. Simúl? I síríise tá na scan an ar nús busca chocolates. Fágtan na cín grán na gúnaí a ghearre. Tug mar hampla na coffee creams. What you need the Woody Allens? Bernie, hi, chula me gur misháin an dúis. Sharp, her plégat sem. Dú me ac ymach a tart. Well, a nish. Sin coincidence. Nach a, Bernie? Daibre chudar amach go mar iad, na raibre. Chordas. Níl tú mar éirigh aniu le cúpla job a dhéanamh. Níl bhaid cinní, níl táda mar cinní. I'd appreciate anything, Tig, you know. Mariella repayments are on van. Chicken the hard. Well, dúr tusa liomsa go níocha an van as the ain. Ag mar a bheos an rudí ó héh jobbaní. Beg Jackroth í agam. Na repayments a canal sous, huh? Chicken the hard, chicken the hard. Níl te éisca géad aniuach. Fiún poban is, tá sé ciúin is an nolach. Déanam. Sa cromad rúda cinn teachtan deacain, na bí faitis ar dóa. Oh, yeah. Oh, ceart go leor. Díomh. Well, Jack, cógáardachas leat. Right. Nart ort a bhí an tá. Yeah. Tás aga go bhfuil an bronna ar siúl tróna inniu ag sé. Oh, yeah. Bei se bhain? Yeah. Sé Jack a bhuaí an dúis, bíos agé? Oh, mas fair play with it,
Biggie kinchinish go meis bheith lig ag a bronna tróna aniu ag a séclog. Go mé. Go sin mu déna clóstar ó héad goú fabulí ríist. Áí cheanna dé an síla táí. Chuimar chumsa sé seanam ó riime de bhí chorin am mthach múid buscín cream crackers, mám na ráchainte trálís náide se nachna did, gus tíú ar naide. Gcónaí. Sé bútar don chrachor I bhí reacht an siúpun pobl ná Jack Hayes. Hey! Comá leis sin tá cuasaí teicniúil má reacht a lecu. Os bhíon le chuisteach in a bus, nó ar an cuasa seo. Tá sé lórí trainees sa station radio. Gives a break. Trainees mohon. Cyn gyda'r train ola, cech le tei yn ystoi. Joke. Gyda dy wal fan hwrs y trin alisyn. Mewn mwy hi bion? Na fog me. Le mo hwnne. No, a Fraulein. Ní dúsa. Fi ma smúniu beidig ma dúlig sílan. See you, start, Rita. We deserve a little bit of a treat. Tá na posture skull. Tá an virtaging there. Agus ní ra jeisaging le fada. Am a chav le chéile, ha? Níl sam. Ah, Rita, tá an virtaging ag obair go crua, ha? Bhfuil tú cínte go dúr a taig an tróna síirgait? Oh, ní bhai ban mar sin. Tá ig understand. Nach bhfuil ban ag a freisin, ha? Anyway, I'm my own boss. Oh, well, níl an rá mar sin. Tá surprise beag agam duit. Lón san óstán, agus tá mise ag íochas. My dad. Right, mar sin. Could you say Jola Tatawig Jano, ag fógrú an posta ar a seoir? Tá brona ar mailín ach sé Seán idir slumsa. Seán? Céir, a dí bunch. Bhí tá an lorg rit na maid. Agus tá mise do lorachsa, chuí tú ar chúl mo groma, agus dógad tú an post sin an anis dúsa. Cé fánach féitín? Ní ro fáim duite do gabba choristeachchan, seo tíad an grónach bhil bunchar bí agus sa leis. Eileen. Conní amach as má chormeise. nó bait tú gal amach an dáris sin agus ní bhaid tú ag fila. Oh, was she really haar voor een chin on Yeah, was a bit much, all right. Right. Is dat my eisiau, ma'n fystila, agus... Oi, ce wach na sailse? Fan sacr. Ah, gee, Yvonne, ce tá dyna? Dwi'n just ger fe cyd yna ffeid fa tada ecio. Ní ma'n tad eco go brach, ar eisiau chwyl to gwyl. Ai, wel chwrdd yr oed yn ifan. Cafn gwyl yr enw. Jack, sio. Tolyn cysian. Rimas gwyd na réalach o orwan ele, Carglor? Lys ta siasga secondad, riach timpl yn siwpa, agus nerd rodi sa tŵna na chastach sa gision. Ein rod y hityn tymach, níl ein cadad a chonio. Lys ta emer yn siach yn cwna fy hwrtwyd, ach níl ein cadad ein rod chastach sa gision i hein. Glis intuition, emer. Dig intuition. Taken. All right, what's your brain, Martian? Yeah. Okay. All right. 3, 2, 1, What's that? Something. Halso. Here. We're more than I'm a fucking. Come here, second for fucking. Who's the Jack? How you going, Tom Seuss? Yeah, mas will say Bernie. Bernie, how is it, right? Bernie. Oh, Bellerson, a quick second banter. A quick, a cat, see. Call counter. Saucy shot. Oh, my favourite. Jack on the prunes. Aim. Grimele ma. Dag mee, green breath. Put him in a lick, Ellie. What's the way?
Agus Gary Moore! Holly! Oh, bhí an sport an sin. Agus tíir hin luach. Tríocha punt bhéid. Oi, ní cadad me charge on in a shot. Chuir na lórí Jack. Leis go bhíh an aglah an le Yeah. Good morning, yeah. Right, nappies, hurry! Cap racing! Agus an sin hasí sé ag tiitim siar, bhí sé sin chóthranmhair. Lis, tá sé ná má gaibh go le chola. Ok, Iwa. Iwa. Iwa, yeah. Iwa. Iwa, Jason. Iwa, Jason. Peidir Craoladh? Ní bhai. Bhí me ceappa go meach í a luáging. Tána muirt, mar sin. Typical. Hello, bhfuil ríiste? Tá, he? Báinna do lora go bhíte. Diolch. Is mis Breed Sinclair.